Nibyo twongeye kuguha ikaze aho uherereye hose ku mirongo y'imbere kuri iyi mihanda. Ese birimo kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport mu makuru y'imikino agezweho muri aka kanya ni ibihe? Uraza kubimenya gatanu kuri gatanu kuri Gikundiro info nk'ibisanzwe ikugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Mu ikipe ya Rayon Sport birumvikana ko hari amakuru menshi atandukanye ari kuvuga muri ekipe, ariko hari ingingo ziremereye cyane turi buze kuganiraho. Hakizimana Muhajiri mwese muramuzi, yanagira ibihe byiza mu ikipe APR FC, ariko nanone yifuza gukinira ikipe Rayon Sport ariko bikarangira byanze. By'umwihariko hari amagambo akomeye cyane yagiranye n'itangazamakuru turaza kwibandaho muri aka kanya. Ese yatangaje iki ko avuga ko akunda ikipe Rayon Sport, ariko by'umwihariko mu gihe abayobozi b'iyi ekipe baganira ariko ibiganiro bya nyuma bikarangira iyi ekipe yanze gusinyisha uyu mukinnyi, by'umwihariko hari amakuru akomeye cyane turaza kwibandaho. Nanone kandi ku rundi ruhande muri iki gitondo hagaragaye inkuru ikomeye cyane ivuga ko ikipe Rayon Sport ishobora kuba iri mu biganiro n'umwe mu ba rutahizamu bakomeye muri Senegal. Ese iyi operasiyo iteye ite? By'umwihariko muri transfer turaza kunyarukirayo umenye amakuru arimo kuvugwa. Nanone kandi ku rundi ruhande uraza kumenya umwe mu bakinnyi bakomeye mu ikipe Rayon Sport ndetse uruzatungura abafana bi ekipe, kuko umutoza Mohamed Wade yasanze ari rutahizamu mwiza w'umunyagineya. Hari ikibazo yagize by'umwihariko inyuma yo gusinyira ekipe ya Rayon Sport, bamwita Arsene Kamara. Tuguha ikaze kuri izi ngingo ziremereye tuganire gatanu kuri gatanu. Nimba ari ubwa mbere dushyigikira kandi subscribe kuri buto itukura kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere mubona update zitandukanye ku makuru y'imikino abagezweho umunsi ku munsi. Birumvikana, reka tubanze tukugeze hirya gato uko byifashe mu kipe ya Mukeba. Nuko iyi ekipe iri mu biganiro bikomeye cyane n'umwe mu bakinnyi bakomeye hano muri Afurika avuye mu gihugu cya Nigeria. N'umwe mu bakinnyi wanaje mu kipe ya APR FC agiye gukora igeragezwa, by'umwihariko biri kuvuga ko ishobora guhita imwibikaho. Bityo rero kandi ku rundi ruhande bamwe mu basifuzi mpuzamahanga bahiswemo kubera ubuhanga budasanzwe bagaragaza mu misifurire yabo. Birumvikana nta byagutungura Uwikunda Samuel ndetse na Mukansanga Salima bakaba bahiswemo bazasifura imikino nyafurika. Reka tunyarukire mu kipe y'Igikundiro yambara ubururu n'umweru ikunzwe n'abatari bake hirya no hino ku isi, ndetse no bimwe mu bimenyetso birabigaragaza. Nanone reka twanzikire kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Abayobozi bi ekipe basabanye, by'umwihariko hari amafaranga biri kuvuga ko iyi ekipe ishobora kuba yakusanyije agera kuri miliyoni 9 kuva muri komite. Urumva ko bikomeje kuba uburyohe. Rayon Sport ivuga ko abitabiriye ibi birori byo gusoza umwaka bishimiye igikombe cya Super Cup iyi ekipe yibitseho, nk'uko aya makuru abigaragaza, ndetse n'ibindi bitandukanye iyi ekipe yagiye itwara. Ku rundi ruhande bamwita Hakizimana Muhajiri, n'umwe mu bakinnyi beza iki gihugu cy'u Rwanda gifite, ariko bivugwa ko n'ubundi discipline ye iri hasi. Uyu mukinnyi avuga ko yakabaye akinira ikipe ya Rayon Sport kugeza ubu, ariko nanone ubuyobozi bw'ekipe bukaba bwaragiye bwiraza i Nyanza, bigatuma amasezerano baba bagiranye mu biganiro bidacamo. Ku rundi ruhande nk'uko aya makuru akomeje abivuga, Hakizimana Muhajiri ni ikiganiro gikomeye cyane yagiranye na kimwe mu kinyamakuru gikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, agaruka ku byaranze ubuzima bwe. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande birumvikana ko yagakwiye no kuvuga ku ikipe y'Igikundiro yambara ubururu n'umweru ikunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda.
Ikindi kandi ku rundi ruhande ni uko umwe mu bakinnyi mu kipe ya Sport wari uzaza afite fitness iri ku rwego rwo hejuru, ndetse abafana b'iyi ekipe batavuzweho rumwe by'umwihariko n'uyu mukinnyi, ariko nanone ni uko yari azabiyereka, ariko nk'ibisanzwe akaba atazatangirana n'imikino mu kwezi kwa mbere tariki 12, ubwo byari biri guteganywa ko ku mukino wa Gasogi United yari azigaragaza. Ese uyu ni rutahizamu wumva izamu, by'umwihariko ni umunyegana uheruka gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Arsene Kamara yagize imvune, birumva ko ikipe ya Rayon Sport ivunikisha umukinnyi bwa mbere atarakina n'umukino n'umwe. Ni ibintu bitangaje cyane. Uyu ni rutahizamu w'ibigango agize imvune y'akagombambari muri cheville, birumvikana mu myitozo yo ku mugoroba kuwa kane tariki ya 21 Ukuboza 2023. Uyu rutahizamu yari mu myitozo. Abafana b'ekipe nta kuntu babyumvisha, ni gute umukinnyi avunika atari yatangira imikino bwa mbere bibaye mu kipe ya Sport. Urumva ko ari ibintu bidasanzwe. Nanone kandi ku rundi ruhande ikipe ya Sport iri kuvugwamo amakuru meza muri transfer. Ibiganiro birarimbanyije n'umwe mu bakinnyi guturuka muri Senegal ugiye kuza gufasha ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe harimo gukusanwa amafaranga kugira ngo isoko ryo kugura no kugurisha niritangira hazake umuriro. Bizatungurana cyane kubona noneho abakinnyi bafite izindi CV mutanazi bashobora gusinya mu kipe ya Rayon Sport. Nanone kandi ku rundi ruhande yuko no muri Zambia harimo kuvugwamo umukinnyi, ndetse bivuga ko anakinira icyiciro cya mbere muri kiriya gihugu, akanakina mu kipe nkuru ya Zambia. Ni byinshi biba biri kuvugwa kuri iyi mihanda mu kipe ya Sport. Turazana andi makuru abagezweho 5 kuri 5. Ko nanone kandi ku rundi ruhande reka nkubwire ngo Imana ikomeze igushyigikire mu byo mukora byose. Mbifurije ishya n'ihirwe. Iyi ni Gikundiro Info nk'ibisanzwe yakugezagaho amakuru arimo kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye mu kipe y'Igikundiro yambara ubururu n'umweru ikunzwe na benshi mu Rwanda, ndetse abenshi bavuga ko ari ekipe ya mbere ifite abafana benshi. Ese nibyo koko? Binyandikire muri comment nimba ari byo, by'umwihariko ushireho na reason cyangwa impamvu ushingiraho uvuga ko ikipe ya Sport ifite abafana benshi. Kandi bivugwa ko n'ubundi na mukeba w'iyi ekipe yihagazeho, za Kiyovu nazo zikaza ziyingayinga by'umwihariko